140 mingga bergen emasman. O'sha baga oldi otam. Ular nomer 135 mingga so'rab turadi oluvchi. Sotuvchi 140 dedi. Canımızda qatqa. Noqqa. Ertemenen aytib qo'ysangiz, kelganda aytgan. Moda bo'ladi. Odam seylayli da aka. Rumda quragida. Yergizemi? Aga tak. 2 so'm tushdi. Raz meni 2 so'm jo'natib oladi. Inson sibe. Rajlik memur qo'ysangiz, satsangiz. Qo'yim chakam, ne var? 35 Paşaklar 140 ga. Malat. Boyu 1.60 ga barat ekan. Bakantor. Un chiqmay olishing kerak edi biroqchi. Aydanım yig'ladim kam. Aydanım yig'ladim. Aydan yo'q deb sotib o'tirib, bizlar ortladir aytamsa. Endi shuni xursand bo'lib belgilar. Азыр уже бейин сезону башталып, монда чоң бейлер түшүп баштады. Улун бе. Улунда аябай жакшы экен. Эркек улун 180 миңге соода берди. Бул жакта кол кармак. Байкебиз 220 ал деп бир аз талашып турушат. Эки кулун экен. 220 миңге. Мо эки кулунки эки ала кулун дейт. Эки ала кулун окшош экен. Бейнин бою чоң экен дейбиз, беда чоң. 220 миңге деп сатылды азырына. Переградный малбазарды эртең менен эле мондай элдин баары топтолуп Россиядан жылкылар келген окшойт. Ябайка ушул канча болду? Ябайка ушул канча болду? 30 болду. 130 болду, да? Ургачы беби? Россиядан келген белер окшойт да? Местный. Местный, мынанын бар жогу местный беледи. Жайлуудан эле үйүрү менен келиптир да. Акча болуп атканда эле элдин баары келиптир. Бара бересиз. Чоңбу? Чоң. Болду да. 130 миңге сатылды. Коя туруң, а? Бейлерди ушундай азыр уже үйүрү менен алып келип сатып башташты. Тетиги да сатылып тур бей. Сурак боюнча. Шептер ушу канча болду? Басы. 125, а? 125 миң болуптур. Бул жакта соода болуп жатат. Эртең соода менен жакшы башталды. Бисмиллахиррахманиррахим дегенде эле. Но бунан болсо 160 миң сомго сатылыптыр. Астындагы карагат менен мына бурлат 200 миң сомго соода болуп жатат. Байкебиз пока бербейт. Yok boşaldı. 5000 kalaş. Кайсы? Эмеспи? Көк экен. Бурул менен көк 210 го дейт. Карагер эмес экен, бурул менен көк ат тетиги жаныбыздагы. Көк ат экөөнү 200гө соода кылтат, 210 го алуучу алдырып жатат. Yok boşalma sen şu adasından da oldu 5000. Ben satalayın şu. Assalamu алейкум, жылкы көрмандары, урматтуу биздин мекендештер, катталуучулар. Бүгүн 24 август Чүй обласы Бишкектеги Переградный жылкы базары туугандар. Ошол жердеги жылкылардын кезектеги баасын билип сиздерге ютубка чыгарууга келдим кызматка. Эртең мененки саат 8 видеого класс басып, каналга катталып подписаться дегенди бастырыңыздар. Мен ал бул жердер сонун нерселер соода болуп атат, ошолорду сиздерге бир катар көрсөтүп, анан калгандарын тартып берейин. Мондай негизи эки кулунду бээ бар экен. Но торбе эки ала кулуну менен 220 миңге сатылды. Азыр бейин сезону келип жатат. Мына көк белерин канча деди? Kaç lira oldu? Эшеп мына көктөрдү канча удас? 170 миң. Кулундар бар а? 170 миң мына чоң белерин кулундар менен экен. Мондай негизи жакшы кулундарды таштайт экен, бейлер да чоң бейлер экен. Кулундары могу эркек, экөө тең эркек окшойт. Экинчисинго көрбөдүм, бирөөсү эркек экен мына. Я номерди айтып коюңчу мына кылдуу белериңизге. Номер кандай айтып коюңуз? 508 0508 81 1055. 81 1055 мына чоң бей издегендер болсо, кулундары да жакшы түшөт экен. Анын жанында жок. Азыр те баш жакта дагы негизи бейлер аябай жакшы соода болуп жатат. Азыр могун да сурап коеюн.
Yo'q, tor atты qanchada olasiz Qaragerde? 200. Jaşı qanday? Yaxshi 7 yaş. Boyu qancha boradi bularning maq? 1.55 plus minus ha? Na. Bahası 200 ming so'm. Nomeriniz bormi YouTube'ga kirib qo'ying? Nomeriniz bormi YouTube'ga kirgizay? 0220 38 65 17 ha? Yaşı qancha dediniz? 7 yaş. 4 асы bo'lib qoldi bizning qizimiz. Xo'p, yaxshimi? Qaysini nenile bar deb so'roq qo'ysak? Qancha deyapsiz? 150 ming so'm deydi. Mo'tayga 150 ming. Bu yoqda soda qilib yotishadi. Bular sodasini qilaversa, hozir men boshqa yoqda tartib ko'rsatayin. Hozir birinchi atlar tartib ko'rsatayinda, keyin o'spirim, tay, beler jana boshqalarini aralashtirib ko'rsatib beraman. Alban yigit qancha deyapsing atni? 400 yaşıca? Yaşı 5 yaş ekan. 400 ming so'm turadi. Bozorda ekimning so'rab chiqqan baholari. Canlar. Так, резвый Kurçat deganlar bo'lsa, mana. Ava ari beri bostirib qo'yamiz. Jonivor xatur ekan-da. Sekrib ostga unutiladi. Ava yaşı qancha bo'ldi? 6 асы ekan-da. Boyu 1.60 ga boradi ha? 1.60 ga boradi ekan. Bahası qancha dedingiz? 130 ming. Bahası 130 ming so'mdan. Nomerni aytib bering, ava, yaxshi atgan. 0708 54 37 21. Mana. Attım butları, mana, ko'rib qo'yingizlar. Bahası 130. Mana. Keyingisindagi so'rab bering. Ava, buni qancha deyapsiz? 160. Yaşıcha? 2 асы, bahası 160. Direkt basib qo'yasiz, kurchilab o'shga puldaga. Kurchatlarni netlaysiz. Bahası 160 'dan. 2 асы. Boyu 1.60 var ha? 1.60. Nomerni aytib qo'yingiz, kirgizib qo'ying. 0708 98 32 59. Mana. Жылқының butlari, mana. O'zingizlar ko'rib turganday. Balalar bilmasa, hozir ondan yaxshi o'spirim kelib qoldi, bundagi so'rab ko'rsatib qo'ysa bo'lmaydi. O'spirimning yaxshisi ekan. Qadaysiz? Şef, yaşı qancha ekan bunun? 1.5. 1.5 yaş. Boyu qancha? 1.50 yil qoladi. Bahasini qancha so'radasiz bozorda? 115. Negiz yaxshi aytdingiz. Nomerni aytib qo'yingiz-ku, nemi? 500 menen 0500 menen 90 90 70 70 85. 85. Mana. Жылқының буттары, mana, o'zingizlar ko'rib turganday. Men hech narsasi maqtamayman, qanday bo'lsa o'shunday ko'rsatib beraman. Mana alsdan polni ekran ko'rib turasizlar. Boyu 1.50 deb o'xshaydi. Bahasındagi arzonlar aytdi, 115 dedi. Tak, hozir emi boshqacha dajliqlarni ko'rsatib qo'ying. Cho'ng at izlaganlarga bir yaxshi ko'rsatib qo'yali. Monday go'g at izlaganlar bo'lsa, ayavoy qurshilq ekan, reзвый. Bir-ikki bostirib qo'yaringiz. Bostirib qo'yingiz, mana uzun-uzun. Ajanlar. Cho'ng at izlaganlar bormi? Shuni hozir dollarga da aytam, dollarni men aytmay qoldim bugun. 86 bo'lib жатат o'xshaydi, 85,5 bu. Yaşı qanchalashab shuni? 8 yaş. Boyu qancha boradi? 1.60 plus minus. Bahası-chi bahası? Bahası 700 ming so'm. Hozir dollarni men sizlarga aytib o'tayin. Tak. Mana atni urganlar da yaxshi ekan. Tak, bugun 85,5 bo'lib bo'lmasa kerak, 85,5 ga hisoblab qo'ying. Mo 700 ming so'm hozir. Mana 700 ming so'm. Tak. Ana 700 mingdi. Mana 700 mingdi. Bölöstör 85,5 ga. 8187 dollar chiqdi. Boshqa жылқарда ушундай кылып дал өзүнө эсеп берсең, мисалы 150 миң десе, 150 миңди 85,5 га бөлсөңүздөр доллар чыгат. Мисалы биздин чет жактан көрүп жаткан подписчиктер үчүн ушундай кылып эсептейсиздер. Чеп, номерди айтып коюңуз. 0704 46 35 39. Чоң ат изегендер болсо, ушул байкебизге башка да чоң аттар бар, 170 адан жогоруда ат изегендер болсо, үйүндө жакшы аттар кармайт бул байкебиз.
Эртең менен бери элдер көбүнчө топтолуп могул жакта үйүр менен сое турган белер кирип калыптыр. Жана анча мынча сатылгандарын сураган, бир сырада көрсөтүп коеюн. Мондай сое турганга көбүнчө келип калыптыр белер. Assalamu alaikum. Qanchadan yozat balani? 130. 130. Soyğun var joq ha? 135 dan. Qaysi qaysini alding? 2 go'sht. Mo go'shtni